MCO Antwamboi Frederick Mburugo na uritie arimi gutigira ni makwiga muthitho wa maketha mao ni kenda kumba gukandana na yura tugochieciete ariuga maria engi mendagia maketha mao monthe unturia umekagiro gwatini umunene wa yura nkurukina kuga ni ukagia thirikari ibinda rira cia muno kuriba asara ya njogu iria imera cia thukangwa na kogu muntu umugi ni uria ukebanga Marion Karugi ataririno Itaka arimi betete na mbere uketha irio miundene yo MCO Antwamboi Frederick Mburugo na kuboria bakare bathiria kana bendia bionthe ni barikane wika kamuthitho nsukune no ntubaruyurukeya ni kenda patikeya kwa mamarani mpara kwina mantu ya mpara ya ithirito ingite muno ndene ya locality tuthitu kumyambura ni ithirito etanite itarira ya ndevia cionete thina ikora bira turi mabite kwana. For example, mutoro na kintu yake arimite akona kintu kikai na kishe au kemenyera bire bethethe ciantu tene inchuku thai toteona nchuku no ntubura masingira ya kharire wendo bira wena bibikai bieke store ombe obirire ya itarira ya kenda bia utethia ila kwirigira kura kana bira ona oro weta kwendia ukiona abi na thamane nene wacia bia kwithiro kone bia kuria gwitikia makuru wale na kamutura aliongero ere murungu ni bintieri kamutu kamwe anara awirigiro rewa ndare ankwe kumanisha kamutu kara neteka se kamu keep for some time uende biro na bio muntu ilikasia bio na bio thro keminya bia utethia kaitene kala katiere akiariria mithangiko bakulukirite arimi bara miunda yo yenyangitwo bonene ni njou na kuromba rwangirwa KWS kumenyera nyumo cio na kuolelia murimi ura witite na mbere kuthangika ari uwatine boti wa mparene amwe no ciumia kwanda imera na thina. Kaunti yetu ya Meru njou imekuwa changamoto na ingutikia KWS ni thero ino tethio bonene through birabani ukulukira wildlife. But it will never come and day. Therefore, the more the wildlife, the more the people are benefiting. Muntu tena bia kurea ingwetikia ateka mironju. Muntu tena bia kurea atethenjironju. Ko wenda aranju were kinda BWS ni ugiatua ya kuminya obatu wanju ibanju. Obatu kwa mwananchi. Mwananchi anafaidika na revenue kidogo, lakini ntona ntukwemwe antubara barabone tethenere nju bafaidika. Bombere biranjo werete etitaigira mwana omuntu biranjo werete biteta after kwa compensated kutuka the next day bikethwa indrogo cia gwirane mundene kampembe ora weto compensate agareta ntukuine ku the next day imanto awetera na muntu ra weterete no akuimpare tiata eterete kou imambo androvu ni shinda na shinda kubwa na ntumo yawe kiri thirikari ukonio mpitho kirucia njou tumete msimu wa mpara bila twirigite bitunianiria mpara na mpura yongwete ani tutomba kwa njou nete thuka antu bathire na kwa tu thirikari bire ku value njou the site ya mwananchi unless that one is explained well tekomende ke rutero rwa kumenyera njou na kumenyera antu ibiko inene na ora thirikari atake action bibikona ni biko inene between njou nambi bitini njou na mwananchi. Nkiripotera Weru TV kuma Ntwamboi Gembe North mbeta wa Marion Karugi.